Asia Woma Twananum was do Womo Edi Womo Emuno Eba now Womo Ababisi Menemo Kase dear Impinifo Ebi Ashase Abba National Democratic Congress NDC Amanyukuno former chairman Johnson Sidun Kitia Waba also for our lands and natural resources Imano Amakufibua also about General Secretary Emma NDC Amanyukuno also about for our do be as de Ohemaa Benewaa na sade ye nyina ye ne mu no ene Ghana ye ni eda eye mojemu ya ye jam ya dofo ye jam ya papanom ye jam adihye binom ye jam anintini binom enwumanimfo bi Ghana man ya ye wo mu mpanyimfo a na wonum nam kwaso kodi djuma wo ma Ghana din mu na brichie boye na nipa mako enwotwe etoye na ye nyina ye nim se ene ena yankasa yade nyina His Excellency the President of Ghana John Dramani Mahama ede etu dwase ene ena ye ja wonum kra eti se obehwe fira no pano benu nyina wufusum ena yaye Ebrahim se ubon konten de wani kiremu wo Adum TV a enwum ane eboyi a wo kasafa edinkra nipa na wonum ye yadofonum nkofo kununum krofo manum nkofo ani daso wonum na deda daka mu sesei a akwabra ni gina wonum nchen twa wonum prose ni nyina na se eja won kwan men ahodo a ye hyen nyina ya kwanja bre sabre yi ene
wonum ne abusua di ntitemu wonum ne adofo di ntitemu na sa wote ye ne awie ya na ye ehunkomo a na ye ba ne abedi na fe ye de ewura brabomu na aboaye ama yetimi atoto ye ne manyina eyie na ene big mama atena se sanso na Lady Gold ewa ha ene ye stylish ofori nso atena se wonu na wodi okodi djuma saada no ankwahia no siye no eye yewura Dr. Omane Buama ya na oye defense minister ene ye jane kwan Alhaji Dr. Mutala Muhammad woye MP for Tamale Central and afenso ye Minister of Environment, Science and Technology ene opanyine no wodada kaimu a ne nsagu no bo ye jane kwan Alhaji Muniru Mohammed Limina oye acting deputy national security coordinator ene opanyini woni Ghana ene ebusua nyina edi ntitimu sanso ena Mr. Samuel Sapon oye vice chairman owo NDC National Democratic Congress mu ene opanyini nso woni adofo woni ebusua nyina edi ntitimu ya yeja ne kwan Mr. Samuel Abuaje oye deputy director general of NADMO opanyini ye jane kwan ene ya wo boase mpotemu wo oboani akohwa enye asemketo akra squadron leader Peter Bafemi Anala ono nso owo Ghana Air Force mu opanyini ene ono nso woda ne benkum so a woni Ghana edi ntitemu ene flying officer Malin Chum Ampedu ono so Ghana Air Force mu ono so na woni Ghana identity mu kra ya yeja ne kwan Sergeant Ernest Adomensa o Ghana Air Force mu ono so yeja ne kwan ene ntini ene mpanyifo pi ene ne wonum kopie mu wa ye Blaster Square eye no ase His Excellency John Dramani Mahama woni the first lady wonum ene da moja mu pa ya utwa wani na uhwefo ni etwagu afra no pano ba no a utim se enibre ena ato the first gentleman of the land and afi the first lady of Mother Ghana nsanso ena ye vice prefect Baumia enso so ebepie mu ewo ase members of parliament ye kase ebubodini a ye beche wonum nyina baaye Ghana Football Association wonum representatives ahodo from wonum nso so ebaaye de wonum akwankwaja atwato ebre adofo yi anyomtofo wo Ghana ha nasi uhu se wona no asesa so na ma Cecilia Mafo Dina Asamoah anyotofo pi Ghana ha enso so kokota dwumadi no ase na enei enkomo a mepese me ni wudie nyina ye nsem wa akwankwaja nsem atwato ya ebusua adofo ekunafo de kan tribute no ya wonum kenkan ye no anu eden na tomi enwum ya ye boy ye de hyase setinyum ne mu biem kwadwentwe ka asem bi wo se edinkra woni edinkra na mum wo sere wo se sane braso a wo sere no mane fa ne nkotantan ka wo mpe eja wo mpe accident wo mpe enuti ene nipa nwotwe wonum se edinkra wonum ne Ghana edinkra mitwa me ho abasesia na yabonkomo yenkom
sɛ yɛwo ne te sɛn feeling ne te sɛn yɛnom kura enye yɛde hye na yɛne wɔnom na yɛtemamufo yɛnim wɔnom sɛ wɔnom ka wɔman Ghana ho wɔnom wa ban mu empo hwɛ sɛ deɛ wote wo fie ya wote ya wɔno ɛfa yɛdɛm live wo Facebook bomodi tutu makeup a na bra Facebook me pa Nhyira 104.5 wonso akwanko jasem otwa to ya wode mampanyimfo yi ayede betwiro bibi na fa wish wonum fa bede wonum farewell na YouTube no nso Nhyira TV bomodia na bra na yenni dwuma no na yenhwe Dr. Omane Buama ne yere ensemu a okaye owura yere Rita Omane Buama na oba Facebook a MCR de betoso de wakaye me kind brofum na fe me wi a meko stylish for you ho na papa big mama ho na ye di hu nkomo ye fa no makomako na ye hwe yewura His Excellency John Dramani Mahama kasa wakaye no tim se awrehuo wo papa no na kuma ahyema na de ahyemu ma no eyawrehuo ora Rita o say in our years of marriage you always asked Abna Rita, what will you do when I'm not around? I never answered you until today. I don't have an answer. Ebrani etiase no na Nhyira eye Dr. Omane Buama ta bisa ne sabena se meni ho a ubeye den bra wakasa no kan na se me ma me nso kura no meni ho a hwan na behwe no no se besi ne yi a wodada kamu ya ye di wo kroi minyanye mwaye bia nanso twediampon obehye mede miso foi mame me mo akwaba beje so na pom te sei yesu adome ho ye fa e de bia bo bench ba na de wa ba park ne so ye hwe said the feeling nesitie ekunafo no ye de na hye wono mpabom na ye de ababrabom na yenhwe asemu a mame wo kaye no ye mubo hu kakra na fe yenkoye nim bedase ansa na me to aso no de me pese me ka fa ene day the state na ye no ya de se hu hia pa okay bible say etwase nipa wu ba akopɛ every bia no so wo si a entitimu de ya say obi a whoever the person is say obi a won ne nkakra na so what say ofrima wo yam hyew entitimu de from all angles no ya na entini say yete say the bible ka say twase enipa wu prekopɛ entumi nya mienu ba akopɛ na akire no atemu ho ene biemu so osenkafo ka say osenkafo etim insia gichemu miensa okay osese nipa odi na bebre na se wunya ho ne bebre na wo ma bebre na wo ye de wo ye bia wie na sasa nipa no yensie ni yi a upon bakra ho mfa so tene no for the state so man na hu say the see because we no o man nya nhye state na nya nhye busuani bia nsa state na abam say because they were in the line of duty. Almost some mine no. Inti adian komo busua beye no. Busua bie no e sono mine na almost some no. Inti state na ho akonya bedie me gidi say president owo enkrata hora o senka we de o sign owo nema bebre akwantu wa jani nyina for the past week as me see Ghana has be bia akoye sa de na eno no sa ebuo ni de de amom no ye bo me bo mampani ni mpanifo abasopa because bible nhihye say wo sebi se obi efiri mu a ye sa de ne ma no nti ni se mi gidi say de ya na ye ka ne twim so mo kra be de ebeda officially no ye je omo kwan mo wate ase say omo kan ye ho wo sa asase su biom omo kwantu omutuo no omo ko the next world no na say de na wo ka no oba na sem na o ka no mi gidi say ebra ohun no na Omane Buama no ene omukita wodi ni tamon be ware no I think so na kansem bebre den asasem we nkoana eba ni tiri mu say onka because it was utumi say na papa ne tired eka okay oya bakro nti no taka say nti otena pa because bakro say otena pa say ni ho a den na abeye me maame so be ne den can you just imagine it
at times I can say men and per massem, and almost pomo memo asem. Now, almost when a bear soon go to the extent say, or say a baba cope, or my me baba cope, or only before bia, only near beer will send you beer, no quantity. You did say, na papa no a friend is on money or tear saying. You listen what dreams or chine be saying you and mammy. Say the mammy a brim we pan a bedding. Ain't it? Sa some na Rita cop pick it. What fassa portion? Said I make a did say on netting come be but in common baby ben on in a dinner in a home corner why they what faith we say. Sa some no kind was what kind beside a pimney. Our dinner no kind tribute to no. Still no near New Year, but I knew you want to say. And Quadana were Janetrin, and your mammy, dear. Dear was so sick, you cannot say, Yanko, or Babon Homody. Then your Messiah, Abuan, no to me, I ate. Uncle to me, Cabby before Phobia, Danway. Yeah. And a yammy deso said, so tia, when it said, for now, what sudden once I said, you couldn't come with him. Yeah. So we should come to that point, too. So be a this should be your bang pan. Ni unim say nipa ni bebre o ha nipa ni bebre o ha omo o ha o ma me will be 20 years but still so ma me wo yaw no e da so woni mo ntumi mo bra okay obi o ha o tibi ase ni de hye bi ewu obi ko ma me anaso papa anaso obi a no hwe no e na nipa no e bia one way or the other bi nipa na free mu when ntumi mfa sa de nto na chi okay e mo bra nko na nim wo yesa Ohemaa ebedi unya bebre so what you must come to terms with it that the man is no more with me it is the same baby edunu e wo say me bo ma adwen po say be ma me be hia no kofi o ma ne bo ma na me ne bo bra he's no more with me e dey na meye ahye me ho den ne nkoda na aka no say be say mo bra bo ahwe me ma me so na o ma me so na koma da no no e kwa be na metimi I think say e ho na e mani kapa wo de abna rector no na bo ni di em wan so wan fa di fufuro bi so say me abna rector da bia na kofi o ma ne bo ma bisa me say me ni ho a e de na obeye but our sister no ni answer but answer won say obebo modern say nkwada wa je o mo akire no obehwe na o say nyame be boa no na ebiem so ono ne na aya maame ye na ase no na ase no so no obeben no eno no e yakoma papa na me gidi so aya ade pa okay meda wasepa na ye kan say nyina dofo na twiye so abenyankopon wasem kakra frisa oko Psalm 90 the verse number 12 o say ma ye hunu ye na kan se de tie na ye nyanyansa koma ene ya ye kasa ye je bi kan ene ya obi wo fia wo ye aduane o de koma ne yarefo bi wo ayaresabia ene obi bewu ene ye bewu obi enti ye wu bi na bi kro no na wo ma dwene ni mu ado fi se abrabo ene obradwumadie ene nsam wo baso nyina akere se abrabo hoi enafom enuti mawani enaho ukọ eye Samuel Aboagye eye ne yere no asem wo kan ye ene se on that final morning, just hours before the crash, your last words to me were, "Take care, babe, I love you." Those words will forever echo in my heart, not just as your goodbye, but as your eternal vow to me. On kaya warian tamuno, nemum, sasa no panwa be helicopter ni to your far phone. Catch and say, "Babe, me do me kwaba." Me do what? Na me do no achi no fu. Want to hwe de besi ne ya dakasi nanim ya. Big mama. Yankwai. Ohemaa. Arabona na nyina yewo. Yeah. Na no kureni. Se nyame amfa ne nsa nkanwa. Edi. Okay. Se nkwala mienu aware. Na me kuna kra me se de bia so kra no koba ye we nkwa ne da wa kra ne se me kwa ba na wo betie na sa asem wi Ohemaa se nyame amwa we firi a timi o hwe omo age ni so mo nyini bia a we ndi aba ya kra o free US e na wa ba ayi wo abruchire no
eti utim se telephone so aye video call ne call so no a na me kunu aka chem se babe ye obo se ya na me yakwa ba enti me do wate na enu ana no me hwe se ne maame ka chire no be ma no okay o maame last born no enti maame ne se na si so a na esu eno o se aden chese o se ga no kwa wo pesu enti no wa ye ne de wo no wa nwene bone bia eno o se obi ka che ne se ye se helicopter bia abebo fom ti maame ne se de otimi kan se ne me ba na wu o se ne me ba na wu me ni da so e na ewu o se ka chire fo nso de o mo ben o mo maame pa yeah na moja mu no abema o maame ne se wote abro chire wo eno wa ba eno wa bedom party na boasefo ne dronoa to the sense be me na ho brase any sire o sit na nim o say oye youth into otimu so ne youth ni na ogada boys no fine enti Ohemaa asem ne modern there no menye sure say ne ru be fi da asem bi wa wan wi a o ru fi da yo se makacha me yire say I love you me kwa eno ne de twa to na wa ukurukura yare da hospital wu did one kone aba wa wu ni mpefe se oxygen de asi ni sui eye last hour kura no obekọ beba na ese wu mpo no de wonim so bewu kura no ya na de na de woni ya se enka mekunu no kwaye mfa ne funu meto se se me hu se me koni funu ni na me nyina nanim na me nsu na wi ase nto wa wan wi ya wu Erade enfo mo kransie se emu ya amen moya Ghana Franca na ehim say ya ehim din ewo eho no abusua ese eja no eto yonko obodwesemu a enya menwo nenso aya na wasansuo esi odie ho squadron leader Peter Bafemi Anala sa Anala so sa Anala ejini mantimi amoni yi amomfa ncheme ne yire ose before you left we now our daughter held your back for an extra week because she was not feeling well. Now I know why she was holding your back. He was holding you back from returning to Ghana. Ono so tim so kwasra na yire wa brochire. Na kira say one mo ba ye friend we na ono na o yire wo papa no yeso obeko bia na akora no ayare. Na ase wo mpese papa no beko ena fe de wugya akora ne ho baaye na ne yere ne se afa na Matias se de ntia na akora ne mpese obeba Ghana ne se na wo bi ena wo koshia lady enko edi se ya na empempi no ya na ye ka se sometimes obi be wu a on se ebi wo atimi so abusua bi daye ana atibi esi obi so se bibi be boni bi ye de ebesi na menim de oya abofra de eso akra ketu akra bia na yenimu de but bia na picture bi chachira abofra because say they will see cancer papa no kono abofra ni huri e wo na chi amoa ne papa sa na wayare me kai say me papa free mu a da ye de da no a ye bibia we no do no manyine ma wo area wo ma de but na me ne last born na Sunday no ye se bibi de breach binim twi kasa no mo se bi se breach abom yo se bibi me yare that Sunday morning no me yare me pupu all of us na me pupu se che omo ya me bibi a na enye ye na mpanyimfo se breach ayedai abom yo se we see or something na me susu se sa nyoma na eye adwuma spiritual nyoma nketenkete no sometimes eye adwuma enti me susu se abofra na bia bibi eto no so ana bibi ohun bibi ena ma eba se obeso ne papa ni obi a owo wish se na opa bi se nka obetimi agye ne papa ne kra ana obeka chense dada men kokra anka bi anka be ye bi but o ya abofra enti ontimi nka bibia as at that moment ba ni nyina mu no papa Yesu wo soro no ono nim de ye ma ne ma se de ka se wo ye mfa so de ye Christopher idie se mi didi se ye nnuanu ma ya kra o ma na ye papa no ma ye gya mo kwan ena wie nyina no o mfa so de ena o manya mo kona na ye ya ka kire no ena de bia na me ka me se ye sie obi ana ye de obi a se de abusuan be kakra na arefia ba
san say yenya de anwea gu obi so a e kata na chi kra e twa say ye hu say asa bibia come to an end enti ba sa refie no etimi ba say ye rebe fi omo kra na emom ya catch no e de ne ye hwe aka che ye ho na de ne amboa ne yeso ye be ye say the last o ka say ye ti aye ka say kra second na de anim no wonim de e ba besi and na wo si obi be wu no kwasem and na ye wo obi so abasasi so ono so be start abrabo no foforo na say na ya catch no ye hwe ye ho so akosie bia no na ya meka me kwa yiase a me hwe nipa ya twa ade no ho ahia ne ya twa ye ho na bia ne pictures wo na ya twa ho kanko no obi e ubon say the next you know but na mo twa mo kanko no obi so ayera sa na wiase te nti enyina ye mfa nya sua de na ye sua bibi free sa ade we mu okay Ohemaa papa just quick one lady no say feel mate ase say to ba ha say no na obeying person obekono so bro ni say instinct okay ni instinct na e kasa che no okay but ade ba ko ayira we ho say Ghana for and he say any nipa nya wo se tia se nipa de di kan wo ye sunsum na wo kra and o kra no honam ye de atim sade wo se ehya nso okay but e bia ne adwe say ye honam first no. You are first spiritual before say honam de na eden abam internet tetefo no se bi okona so okoji koku asase koji koku asase se bi oye koku fu a no wakopa bibia eden ahye ho ana say wakobisa wako sane manema no ebra wiase ko anim no ase school ni nema bebre ase ya adwen se sane man hu hia biem but e wrong go spiritual no yes so no problem say obi so no pa no call so me kona na me nine nifa bowie me poli ko me enu ko ekon a that no me kai me na enkoko omutimi hwiri no mu ko enkofo bi be fi hokwo bi na mkwan so ba hutu no a to no wa so ho hwen aso bi ba hwe me ampa so bi ba hwe sane ma no aya djuma ase ya ma ose abrofo eno na enei no nipa nte ase se hu konkron no a wote ye mu no o kasa kire ye o prompt ye tie ye ka ni sei no na ye mpese ye be kama ya ono ye pi na nso ye hwese opanyini ba ko a wo kampanyimfo yi ho se wo frɛ se wo bi mfa ka emehie no Kumasi airport na wetwa ni ticket ya wo ba obefa airport na aba nanka opanyini bi e friend no Dr. Muntaka enso so tim dada ti 8 no de nanka aba no nanso obi fufuro bi na ekoka kire se de ko taye wa ha mi sisi bi wa ti sibra wo si ye na de nkokofo plane no so se o kwa dem de na emi na enko ayaka me pa be shim na abo ano eno ti wiase a ye na mu no a ye ko ba no sister brother mame apobo bebrebe kwase abo bebrebe adwinfi bebrebe mempre bebrebe ni nyina bounces back to the very last second ube ja humi no mu now till when da bain na wuja wudiem yenim enu nti wode wo ye kremoni wo ye kristoni wo ye hwan fa kuma finance fa kuma panante na wonim da ebeto ebia na ebeto no na ankoye te sese ankoye monyam show ni pepi ana ewa ye hu wonum funu nsuo di bi ko ebia yakwaye bi mu ebia accident atete wonum namu a se wonum anya ba mu panyimfo na nya Ghana na emu no mu gire nti kwa ya nte ho hwe enti bobraye na brabo enafom me bobo de aka no nyina so na feye wi a afutu semu a ye de ma ye nyina ye ho no mako na makoje na wonso makenkan wo de meba homa no so na mabeje wonso wadwenkyere enu ti ba bi o maduri de mebobo eye tribute a ekunafo no de ma eni nyina so amanasi yewra Dr. Sapon Samuel Nhyira o say you said it was a return journey. I am still looking forward to welcoming you back home, my dear husband. Oh, Sapon, kuma, do hear my call and come back.
tell me this news is not true. Also catch him say mo kwaba. Me share ni mu se wo beba. Me kunu dofo. Oh sapo nkuma. Me srew. So obetimi ateme ne pa de anka brefie be ka kire me se. De me tie na no kure. Eyare hosem pa ne betimi nso ato obia. Alhaji Mohammed Muniru Limuna ne yire. Or say, rest well, my love. I will carry you in my heart for the rest of my days. And I thank Allah for the gift of 28 years by your side. Also, the year, me dofo, me krawo makuma mu me nkwana nyina na me dala se emfieduo no watwi ni wode wo ebeka me ho ono nso ne de a wo kan ye no ma doctor o mane boama eja wo no mo che no say daddy, even with the weight of national duties on your shoulders, you always make time for us. You called us every day when you traveled. Utu kwan pa ofreye e wo madwuma no so na so mane de o ma ye tirimu ye de pa na wani eku ye ho sa so na Dr. Mutala Mohammed yire o say Muhammad's life was a blessing to us, and his memory will forever be a treasure. He has left us far too soon, but his love, his laughter, and his example will live on in our children, in our hearts, and in the countless lives he touched. Also, we jaya ho, we enshirama busuano pa. Then subremu die, we jaya ho entem do nanso odo ya wadan we die enom ne ade no emfri yemu enko. Honest ado yere no ka asem bi wo se me kunu yi a o Ghana Air Force mu yi oya me mpai gba anu mu aye ade bia na me hwehwe no be ma mu bia no na ewo me kunu yi mu nanso eni che bi na be mai wo de afri minsa eko wo afri minsa ya na minim se menya ne so be ma ebie mu da weinom eye yaw eye awrewo eye esun eye jadwo ya ekunafo yi wonomu eda no edi Tommy bo enyum bi ma mesisia na mentwa me homra ya na eka bibi se owo seifie owo we di asai Ghana asai akoma asai adofo bi asai akunafo akoma asai ema akoma na yesire ye nyankopon no se na humo bro nti kama wo mabi nsi biem amen na onsane mehwe Ghana na to force owo esefie ye twa ye homra sisi na energy Mo bibia yako ema eyekese atu Ghana fo nyina nyame se kan kwa ne ani nda se bi besisei because e film ba de na era ho e hona na we so abebomi me she busafo na hyeden president na mpini fo ma mo hyeden na enye easy yesi nyame na eje ono no de ma eto be akopon je eya. It was a big shock to all Ghanaians by hope say NCBM we are so we are say dia sempa ka sempa Jenny my pacos ministers in some of the form no to say no me juma papa na wo so de be na wo ye ye nyame day
adeɛ bia ye mam panyini gina Ghana na mu ye bia no ye Ghana mamba pano de eye yasade se ye boa no ma wo ye na brefoforo no nipa pi cho comment section no so adenene mo anye case bia da bi o enkrofo kukra enwotwe na gina Ghana na mu ahwere wono mu nkwa na mampanyina gina simpie so se ne ye gya won kwan kura asem ben na so chen asem we ya eda ye na so yi nti madam bear with us. Let us bear with the nation Ghana. Bear with your mampanyini na enne yemfanya adofo yi kwan kura the free draw de kono obrade yenim se enne nipa gu fomo pa nanso na ma wo bia ti ase se ye mampanyina hye no esese yedi so sa ye tu ye ho fo kakra na ye hwe se die na wo fa firi die na me fa firi mu die sie die eye san nanso san no achi ye bekoso abobra esan no achi ene ya sabrem no kase passing etu eko United Arab Emirates etu eko yemfu play bie mu ana yemfa ka bie mu ana sabi nsuo fa ba wonum nsuo na abrabo ben na wo bo e de ehia sate bia no big mama afutuo ben na de bema wiase Ghana mabunu ma mema enei ya brabo ayebo ai mama dasi no kwasem ni se yedi kan ye menya me ye kan men kasa wo mo bia nyame ni wo mo kan okay obia wo se de nyame ahyehya ma wo oi ma wonu se me nana a me ne tie o ko school bon se e ho se men ko school me ha no me nima de kwa akwara no o pe school ba bada ko pose ene men ko school o se tena fie ko se bia na wo nim de besi akwala no so won ko school ebi ho a wo tu kwan bi on se nyame wote mu o kasa cho na ya na nyame kasa adumre bi a ye fa ne tra de mesra ne se ye mampa ye noso se Ghana ye mampa ye pa esan wo ho ba minim se empire bo mu nyame yi ufre san se de no wo kwa fru play esesa ye no minim ekwa nyame fa so ye no ma no so wonti nyame ase by dream bi a ye me nyame obu ho a me de esa wo hye me nkom se nye no kura me ye hu adwuma minim nyame nto wo de azan na kan ye kura me ye hu adwuma esi ye hye nkom se ye bewu metimi so a na obi aba mama hwe hu ye pa do kan ye no esi me da ase mama so ma bo so mpaye se bibi say radin pen mfiri so what you say enti the mesre na ade ba kwa me pese me kan ho asem se edumre bi a ye na etimi me sai okay patapasem asem nya asem to trasem no de no akwa jim no wa twepentoa ubewu ade bi wa na ka musu yo ba na wa ho maso no wa antan ufi sa wo ho de ogru wo se ogru ho abem se me ngru ho na me na wo te o ba bi cafe ne he cafe men cafe ade ya na me de nya me se ni boys bi wo ye ho se wo ti dede wa ha obekọ na chi be time mass okay ade bi wa emfa wo ho wo fi akwa kutum na wo de akwa konya amane esan wo ho na so hwe ho ya ya brabo no emu 90% ekura yen nti edurumre bi a wo sonso wo ho a boa ebebo ama wo nyina che yo big mama se sonso ho bo ho ban ba bi emfra wo nko na fe ben yankopon ye ni je nkom hye ho ye ni ji nsam ho ye ni ji hwemma me de na ba de na asie but wankasa start knowing God for your own self na yankopon wotimi ade nyina ye o ma na nim se nkom hye de ye hye no anya ho adwuma emmem okay se nyame wo so yesi ya me yesi wo yesi ya me yesi enti no wo de ade na si wanim papa ni eboni ni eri na wo fa sa a critical example bra Isaiah ko Ezekiah hoko ka kire se sa na Awurade aka so hyense manse na abawu enti neyi a neyi pa ewum so that sa nipa because ablabo na ebo no wankasa enye
adwene kura ye no enye yesuban enye tidie pa na de be ye reference ade a kire ready say already homomo bo kai me sadie amanante wanim no kura mu sadie medi wachi sadie masomu adoye ama ye hwema koma ho na bo me nkwa ho ban but ohene ne de wonya bi kan enti bra Isaiah de asam no bre no no koye no ohene no sorry bompa ye bi na wo kan enkom se wo mu kom se enso sere ye no already se matwe owi adon na sign 15 years me de aka ho ma sky life sa enti abrabo na e bo na de odo nyame o na ka won ton suo ma de boyefo ne papa fo nyina ohema ai de ye kan wo ho but some me ye de bonye ni na bibia sise me ebefa me so asai awrade me ye de bonye ni fa me bon ne cheme no ho na ho no brafo me nyame nyame timi se sa shebre emfa woni tini ni de bonye ni se wodu ho na wo bra wo asa wo sufre nyame a ne so no ko tia de bonye fo mpa e bocha papa fo enti yankopon de wo ye odo nyame de me kan se youth na yaba no ya ma social media sensem bi di ya menye so bi kwa so le obon pa de nyame ase dia bro ni dia bro me de bajewo ni sa no ma enti ubehu na abrewa dadem na embrante ne maba waje mo tra so ko enti ye hunu se de besi aboye bra ne wiase no e na hokwa okay Mr. Foy if I told Dr. Manebo man ma no e ba ne say daddy, even with the weight of national duties on your shoulders, you always make time for us. We say you'll be a father. A nipa bebre to me the adwuma yi om ho ano. E po obusuan. Oh na my busy my say. Ne makra mpo ni ma bi kra ne mai de. And now but papa we say so anya adwuma mu be aso. Who the hoyo. But ne ba say even with the weight of national duties. Why busy papa no why busy na e dey na we busy why we dey be fa na we ba obi ni busy achi nyina no onya kwan ma ne ma family first abusua de won fa ntumi fa ni agro because nkra do ma ba wiase no wu na nyame de o ma ye de ahye onsa that be wu na bebu hu akonta enti ne nipa bebre a ebi o madwuma enti nom nam ha no mo fa se o mo form ye ho on fa busua ho ne yire ko kan na ne buafu but obi na edi ne ho de adanse and me gire sa adanse bi so no ade a wonya obi ye nkan fa ho da we ya adanse pa so ho akoda di ni papa ho adanse se mu odu enti se obi tie na sa we ja na se bia wo na wo adwuma nti we da bia wa busy uni o makra uni ba bia akrampo makra papa be be pon adwuma be hwe so ko fie no wo nko fie wo woni nam fo so wo chiri ma so wa hihye wo ko we ho no fi wo besia ko we ho obi anu ni problem o but ejita na lady ba ko no so or see you were answer to my prayer. I mean, how can you? See, Oba Pabet, say, me couldn't wait. Then I saw no dinner, so the Cassasam. And so said the Ake or Bredumedi, told Tiana, I have foot to say, and your chinner be so when you are. Or Chirassam, oh, you never me a casse, and great dear, me papa, my boy. And I don't come for you. Men pipe, your babbit maka say, we ye pipe 1 year. I know why. Men pipe on a new way, said the name is Shen, and then I may and I will walk with Yaman. Why are other swats? Ama, almost say, oh, Muka Soina, Papa Neka say, Obian funny problem, and then the child deliverance with dear. A last, a boy, I did be a tears to be a Yami Sifom. Okay. And papa the obia good people so I didn't good people so now papa could there obey need dinner to say baba no how no but we asking say we are the swama yere we are the swama ukunu and I say the swama ma why are the swama man wabusuya and I say we wabusuya empire bo anu ye one of the biggest tributes a lady no ama dear Ofuri ken. Who may be by ya sorry. On a software fine. Yeah. Why no a fresh offer? Eh, papa, dear Yamia, yeah. No, sir, then. Hey. Oh. As I make a year grow. Oh. Papa, no work for you, so man, what tunnel. Teenagers have a funny theatre, no problem. Tis up, papa, we know.
adanse pa benes wo yire ne betimi adi afa wo ememe bi tete ma papa bi ha wonye wura fie pa na ne ma pa ba bi afa ya to ne din wo fie oba wonim nkoda ne kwala no ya to ne din ya to nkwala ne bebre to mo papa din one no nti de bia no one ne ma me na yekululu ne ya to ba nti wu a omo mfrehwe yeah omo mfrehwe yes ye hu but bi papa bi anhye wo mo say yes you no nike nti mema omo value omo yire no omo ma yo na sedachi wuni kwa na me omane bo amade no na medwene ho se wo ma me wo 80 something years yeah edi adwene na wonya ya wo bisa wo yire tata minni kwa me ma me wo ben ne dey wona medwene ho no so obi ho aya na ototo ne ne ma wo especially omo mo ye learned na omo akọ school no obu onu ma o te crisis am o ka will assembly room so ko ye will obewu ba me no ka sei obrempon bi nim di phobia ye the will wa chewe dadada wonnam wo nyina onim the left and right ejeta onim ne yede ne dan ma no onim yede ne kai ma no eti bia na wonu wa consider me say me what me ta bisa me mame ya me mame ka chem say wo wi ase a planning ahead toto niema tambia o ka sa sem chem say wo free fear eti wa mama sua sa de no me free fear bia me throw me last note to me bed so ai me throw me anopa bia me throw ene me disika we to ha aduane we wo fie we sha every blessed day me sorry ya ma throw for the day me inti in case say mama me chi bia ma obi anim se ene na se sa dia na yentoto ye normal na yanwini wo ho se bibia ti bi si di pa brabom wo de wo bom pa ya na do ho ahye nyamensa na mo awurade me ko se bibia si a me ja me kramam no kwasem lady say the name so for reka bibi se mo frana se mo ka fa mo papa no ho se papa no upon adwuma nyina odwene me kwa homa no so se si a ti ansi a ya mo hwa homa no emma me na dia me ka nyina ne se ya se de ye pentam koye nnwuma so say ya sorry no pay obi ya press obekọ na adwuma so ya na ye refree ade ba ko se onyankopon obo so ne asase no ya be ma na ye tire e wo fidie ni mu enti awofo ni bebre omo ntimi kura ngada mofra no for morning devotion obi anfa no bibi ho mama ko edwom afa na eyo musika da na se me da me ko papa se me da me na me kro no you know sa nyoma ni nyina e contribute se papa mi ni mu die se na oye sa de na nyina so be na ne ba de gina so a ode ka sa asem no ewotutu fie yie na umanyame edifie nanim na ebo no num ana se me friends 5 o'clock ufre abusua ni nyina na mu de mu hye awrade nsa megidi se manamo ntuo no mokọ a bibia ni wa esan no se de e ka na wo ho enti se once a wo de ho hye onyankopon nsa no accident bi betimi esi na wo teka no so bo se bibia anyew nipa bi be wuwu ni ade ba to bo se nko a wo ho asan that means wo de ho ho ahye ayi bi bambo bi ase obiara ne de awia so gidi de na enso ye ho se onyankopon obo so ne asase one ne yetanginafo bibia mu ade nyina mu enti awofo youth no amaba na mama ye from craft for devotion obi wa onte u case kura o ma ye ho se awrade bi ewo ho na from eboyi and from about this time na nyam from papa enti si edia ma yankrakra ni aka ye man Ghana so ni aka wiase nyina so sanse ye nyina ye nipa okay said ye na ka obi aka ye nyina yi ayete enti ye dia ma ye ho a ye nima afoforo so na awrade emo ye nyina nkasa ho bai okay ye de yakeka ni nyina no na kakra me de to so na fe makọ ahoma no so ene se de di kan Sadia we de meko so amaka fi se ade abema bema sisi oba eya adwembone ade abema wo ba bi ebu bema bi kwasea wonim se wo mpe no pa so da wonsa yem kakra wo bedie nti na ye da nkrofo ma mema da nkrofo ma de wonum fa kwabone so nyina eya adwembone eni sum a woni pa akoma mu medofo fatire mu finance nyo we de ebi no bi kwa kan wo comment section so say e pese refi already e be fi obi yire wu obi kunu awu da no anadwo no akra wa na fie ye na se wa de sinkran wan pa awu no da na okopa ba bi dae enti wonu de wure be fi but ya adwene wo sister
brother fa adwene mu finance na dwene wo ho na abrabo yebo ye kukuru hwiase ye bre ye nyuma ho ye de nyina one owo ne de da ho twen ebetia ene ebetia e kina ebetia ye wie ya enti makoma ne munya fita emransa mu amose koji free nyankopon ba Exodus 20 no Yesu bai wo se wa mesesa no obehye mu kena eniewu eniadanse krumu emokro no enwawade pamfi emadwaman saa ne mani nyina eda so ye adwumo do yonko sa ho se wo do unia umfa bone nya no umfa ne nkwa aduro so umfa no nyamala udo unia unsori anaju nyina nkwanta na so nya kwankyera woni mu anu adabi ebe sade bone abrewo udi ani wo nyankopon adagye mu ne baaye adagye mu anso ne ebe sako hwada ka ye akoi V8 nka ho Land Cruiser nka ho yamfasika bi anhya ho to the extent to say ansampo ne betimi identify body numpo no yesi ekoye forensic dead meno ho zata plane no na bodies ni bi koye nipa wo gide sister dia na wo gire wiase yemfa wiase nyina ma wiase wo wura enti brew ho ase na ye nyina yemfa akoma koro fa akoma kan ensra wurade anim adom fa ho brase fa dwempa nante na brabo obinim echina asem mekwa homa no so edi akwankoja sem na wode eja wo my god na futuo bai na wonso neya yede mframa nyina eya akwankoja yi afutuo bai na wode ma 03220835818283 WhatsApp no 0549801751 yenko ahoma no so wadwenkyere eyese yenhwe se yenya obi ewa ahoma no so a na obaso bisrew entie mu a na wode wadwenkyere anaso akwankoja semo atudwa na yekọ hello Ohemaa Benewaa menofo wodi baby afo efie balebo akwasi ni lodu sanfo aduam balebo yenko in fact Ohemaa mera huye papa Ushe hawa maisi kanya mutributi ya na ye very sad. Yebeka ne se onyankopon no nimdi oye onfa wonyina kra ensi ye mai. Mera opa oni nyame nyadwuma medase. Yo yenso ye dance areho no de eguso ya ye die okay. Hello. Me don phone pacho wudi baby afre fi. Yeah baba. Yeah jawo. Ambato blackberry. Afternoon black down to la the oh my trophy radio no kakra na yente wo kan yi na you the mamoni ejuma yina na waka e di se kale nyina ya rawo from the my yampai bonus akrai yankopon fa akrai kra nyina nsi ye mai abusiafo no so bi anche ne wure ye mo bi anso yakọ mo ya papa yankopon nchira mo na city yo yenso ye dance epa hello me don for me pacho wudi baby afrefi Igende Muhammad Mikasifra Sanjefi Jasi. Yo Muhammad yanko Meraho na still no ma bi dase kire madwen nti abusiani abona kwa nyanko point man so ba ko dai kwa mpo se de ebe ba be finni me ye de ne yanko pon kwa mi ka mu ina e mani ku yete ya omukra ye ya kwan uhwehwe mu na che se wonye nyankopon eno no otede wo ye bi ase hello Mr. Barty. Yeah, hello. Yeah, good afternoon. Sir, me da for wodi baby afo efi. Pacho Mike ni man kanso. Mama Mike yankoi. Ma me de kakra metimi aka. O sa asemi bayi. Nipa bebre tro wo social media na ade. Na me de kakra me metimi aka che Ghana fo nyina nse. Wo ye nipa since obeye politician. Kakra metimi aka.
no emu odupa yentwasio enko abroche na yemfa. Hello. Ma hi. Yeah, Joe, I job right. Now pom to say. See. I'm here doing my boating. Oh. I was some wo say. Na ema is no almost nyina de ba ko ya na e ha adwene say. So be ma bi mpo ba dwene say. Obeware we bi. I just say so for yi omfi mu a omo mama omo yire no mo bi kura na onyini nanso na so we osofo iri nti obia ebu pese obekwa ko ware mu bia kura ya fra no so mama ya ma aka ho enso won ware ye ho enka be ma ne ti ase a sabi ne bobo kura ahia nko be hwe dia ma no nanso be ma ya fi na kwam endi se wamo dwi wonu nyina ho a na ehye wo magre ho na de yesero ade ne se na ni wa kunafo so nti oncheche wo magre na se de na mo kan nipa bia dan nyame endi David Bompai bo Psalm 64 o se Awurade mmon ho kwa ho ban fi nipa bone kokuam aginatuo ho ye kwa ye ba nyame bebre wo ho no sorry ti ayan ensohwe wo ho enkwanhia wo ho asam kura woni mo ho kura tumi bedane san ebebeto enti ye nyina yemfa ye ho ane nto Awurade na onno no betumi aboa ye mo ne nyame nya adwuma ma me Say yeah, that's it. Pa, what to your free? Okay, hello. Never. What you baby afraid? Never, could you speak in your flame? Yo, Mama, you too. And then you, Mammy, say more bonaka, a good pack is soon and could be a cat. It is an acafio. When you know, no, you say, my dear Banchi, a tiffy, my dear mother, by tiffy, my dear nipper, MVP. Or party as a mammy. Let me know the way I see. And yes, soon, no, you can say, we fit to now. A year, but and them can't say, dear, Genesis woman. And now, which wouldn't depend name, I come upon 1 day. When you in Yamina at the mouth, one day, no one you say my cuckoo. Uncle 9. And then when you no, yes, yeah, because Yamina, when you the way. Mammy. I know the Akola na bo omumbu Akola be 2 3 you know. People say be friend is saying. So when Antoine obatoni papa. Oh. I know den so Nyankopon one ye rechechefo ono anso ene ye bambofo obekita yemu na waso yemu. Hello. Ohemaa. Me da for wodi baby afrefi. Midnane Abantia wala si kase free search farmer. Yo, wala si enko. Ohemaa na otwi wudie o my Ghana ya fo. Na ba se dumbese mo bro hu nya me jame no de maka chele. Ohemaa minimi ese nyame konkron ade aye nwanwa so nyame bo everything. Oncheche krafo nyina de minimi ese ene yi ye hu ni sei dache. You know, because we dear shame, I check Christo Day and William Obana will talk with them. Amen. Amen. Yakupon, Winshira Pa. Hello. Hello. From Pacho would be baby afraid. Okay, so me tell you, me do it. Yo, Bema tell you, I don't mind my Nesha Kakama me. Oh, Pacho, you my money, my palm, yo. You're some of the you're not just a million paying pampa, would you room you? The very big mama, but they have been a dinner or 5 million or suffer paying. So Timika is who knew her, you know, the band mamma. In fact, M say, would be a new of a reply or band the Baman because would be a new one to be visited by Tuna of the Casa. But Bush and Funny, children in Ireland. That was the idea. The rough
ni teacher busafo no che Ghana fo nyina re da masine papa mo yenso yeda se amama pafo nyina ne be ya adwenkoro se enne obradwumadi a yetusi nche no yentu no kwa yedwene yeman Ghana ehu eno nti erade nkoso anu wonhye nyina yeden memfa be enan enum bi nsoso na yenko. Hello Bahima. Auntie Saude. Naam. Kwa lafia Lo ya de. Lafia lo Sandra. Ya ko wa de ko wa. Sandra. Ye de nya ko paase. Ya say enne so be kai nya je to makoma so. Ene oba na o se ne mpai boy ye na Awurade yi ni tuma no. Ne woni hoyi. Yo pa che say obenya be ma ka bi. Ni na de babo be ka na chi. Amanya be ma o se di ku ni pepe. Obesumbo amano. Ye ma me mo ye sister se mo tso obi ene ye di ni ku ko shefo bia Awurade so obi aden won ti so mo re mo mu akuku pro o metimi e de gina no ya mi hira mo nso ya mi shampa amen pa won hira mo nso ene eyijajo mfo nyina. Okay, hello good afternoon. Tino me do fo mpacho wudi baby afrefi Pacho, I'm doing the no Jesus, no life. The Fefe Adanse Apoche. Oh, Bema na yeteu. The Boma Basopan. I sunk a cry, what you tree of Wicrano. A mamma botocola. On your uncle for Nina. You see, I know, really do move fan or move. Said the Okan, yeah, as for Conco, and Lancy Mudino. It can see a dear a Jumapa. I didn't be able to. Na ni connection no say we ma aye nwanwo na say bi eja etimi ehye woni na yiri ni ne ma nyina ndi say when the Bible kai no okan I Luke 13:1-5 na was say mususu say omo a I o se nkofo abosan bi ebuku nkofo do wo twibe o so mususu say aye omponya na o se da dentisa se musu mu sa cha madwen a musu bitimi ayira saa. And he said, "I'm more ten. I didn't send me here. Every day, I'm going to say, Dear, I am from the city. I must say, now, coupons of course, no summer. I will put to farm what am I in a day. I don't cheap to me. Bye bye. Uncle Ponso and come on, yet ya done say, a crochet phone. Okay, hello. From Pacho would be baby afraid. Abraham wanted to say, Yo, Papa and Pacho, ye too. One of the most important own. I will go about the end. Now, I am dealing with the young couple unity. When you know that area, ye dear reward ye. The Tono the lawyer. In the time of you, I don't quite see. I have been a home, I don't know, I am collaborating. When I mean, the young Palam that. In this that the music and publication of our story. Yamin the sound can be true of my other shirt when it is the oil. Into one, I immediately no more for money to Yameso. Yamin the oil. What can I say? No crepa. Hello. 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 Madam for me, Pacho would be baby afraid. The great man. Appreciate them protect me to stand to the Yo, Papa, Pacho, ye too. Namin, you dear, I had a man who then the man. And my club can say, and then a form of minutes, so much that was a form of she. Then I and that's your mom, my Ghana, Saturday, she. I'm not about your friend. Walk I cloud in the Banako. Accident could hear Minion, Amanaka, I'm not, and I'm not. I go find the I could see you on Abuja on Tina means some. Yankopon soon chichemo some repa. Hello. 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 You know for me, Pacho would be baby afraid.
But I saw your friend, I'm a friend. Because everything, yeah. But I tell you, woman, yapa, ya, name mum, the mamma bind back of pen. Mamma na fire, mupa. May a woman one. Me a me wo kura me ma me da bia wo su e wonima na ba ko pe free ma me nka nya me tete ma me ni repa ne nya me nka ba ma na yere ne ma ho na wo mo fa ma me ne nya ma me na wo mfa ne se ne banana nya me ma wo mo kwa pa wo ma aka ne de bi wo ho nti wo mo ma me mo de wo mbeti ne wo mo re ono de ne de ya pa nya me nka mo Yeda se Nyankopon so nka wo so pa. Hello. Hello. Me da for me ba cho wudi ba bia free. Me dia ni kwabra ye bu am kan se Jakubu. Yo, be ma kwabra mpa cho ye ti o. Ye da be jafo ni na. E mo moduma ni putu pa mo dia ma ye wi. E dini to my Ghana afi adin dini atitu ni. Na kuna fo ni Yankai on bed. No mamma, them cries for more woman so bed. Yake, omni omni coba mum in a BBT. When the padomo kuta warm, I'm visited. Woman so I saw my cow mahum and go my bush. Omina gradi. No my Ghana gradi. Omum body, oban you be a sea or more. Diana Musue. Nhyira FM. Sire Nyankopon so on form nyina kra fi. Na fe won tikire kuna foni Nyankafo nyina we. No nche wo ma ga na nyina we. Da wo man nyina se enne nyina ya di ni fio e da wo mo kwan. Nyankopon form kra fi. Ya mamoduma. Amen pa yeso yeda se memfa mienu enso so na memfa call section no enko awie. Hello mama mo ha o me da fo me pa cho wudi baby afraid wa wo de sie onabo wine asante da kwai asanso se yase asambe ma mama emosmensa ene kan ya se ensam ha papa ba hwe atitire ni anyintini we mu pa omafimu a ise Nyankopon so wonche ne ma ne yire mu re akurafo ni nyina na omabusua na se de e ka no nche ni wachi aso agore de ni ani boss no way asante ba call agent ona yire mama Esther ona kan papa wi o ka so ona bo se adene ni hu ahuru se obi hu ne se nyewa hu ahuru but omo bi afiri mu nipa nwotwe no omo hu se sa ya papa se twedi ampon so ntisire omo re na sa atrenche mboni we die omo bi nsi omo Ghana di ompam kwa chi Nyankopon to nsi abusu mu omo Ghana so omo Ghana enye de ona bo wa makra no we tio ne ye mama Esther da aso yeda onum ase pa mefa eye me last caller. Hello me wo fazie what fay? Me wo fazie. Fay. Maho. Jo fana de nanyo. O asuge ka wate. Wo fa jambo brofe kwa bo hawi. Ya mo pasi akoche pukia dale okun wo America memu pri atanja chwa go mcha pa. Amazing guys wa market. Musa ko bra black moti wa pa wa play. Jamwate. Original bako Nhyira bako. Na mo pasi ya bese weje bese ne wo ka ibi ma be wura ko pa so da ma mi ya wa ba ku player ma mi da tia tia ga woni mi ma mi be ko nan ka ne ba abe na brimpoye we da ko sie so na me de mi se o ma mu film ya na me de mi bo film mi se obi abo no bra kama na ayi fo dom ko wuye no so ya ba ko ba di po ko na ye de mi se ma mi se wuye no also ya papa mami won so wa gubie mu a also obey dai me ka se ko wo ha dai o mo mawu e ko mo ha dai so yo mu nyina brofme e mamo ya ko wade bi si bi me twam wade
na bi na na mo me jawo mo makrawo amen wetwe mu ampa no kwasem yentwasuo na memfa baako ewo ho hello good day medafo na pomte say afia ni ana ma me fa cha ni o wada ma yenko yete o ma me da senya me shira mo ni adwuma pa Mr. For nyame shira no so big mama lady good wife nyame shira ko pa ni mama ka tendi se ya yentie ye ya honhom ne no Nyankopon e ka kire ye so Nyankopon kata wote etie ne pa yesterday ye nuanom nkombo ho nanso eyo mu endi omasem so yesha bible mu a Onyankopon ede ye nuanom bia na se nipa ede efie pii esi dan bi nanso Onyankopon de dakrope ebe diri sa dan ne tesi yesha ye maame no mo mashro madetie yes sisters no mo mashro mukunu ye maya ya shiri ya papa no mu ye shemre tente ye maame no de asisi ya papa no ye abesi tete me nyina na da ko mo shiri mu said Onyankopon juli da na ode da ko pe efiye no Onyankopon de da ko so ebesi o manam Onyankopon de da kro ebe ma o mu ekunu papa e chen ye papa no mo afrim nti yesere ni se radin show model on common e wo bibi o mo beyem amen afia wa maye Nyankopon asempa abusua enche bia nkaibo kakra wo ho enframaya ene ye betina su abofo binom adaromanti etwa se ye bo wo no madwa tonde no nsuso ehu dawuro nanso sima bako meje nsemu a etwa to ene dei enkomo ayabedi abrabomu afutu etwa to ya ye de mawiase 1 minute na fe yenko big mama kasa etwa to na ye pon ano no Ohemaa kakra meka ne se ene mrante ne ambaba wa aba no omo hwe o mayon kugurokura mu yi esan ye wo nko a okay esan timi de ko represent na ensese ho na wokọ enti baabi a obi a woni ni di agoro wanhwe obi a woni ni bedi nkomo wo benya gidie bi ama no ba last minute ode nsohwe bi bebrew ama akwa kopie baabi a ensese okoye ma ye ni na wo ya brabo a ye bom na brabo na ye bo no 100% na mu na ntekura ye okay ti yenhwe ye ho yi jo de waka no eye pa lady yenko onne kuraye na ye ma wo kunku na ye kana sam no ontena ye mu dada because nyame kunku to mu a said otimi prompt to say aha menko aha fa ha na nye se no etimi ma wo ye ahweye wo esan ne nyoma nketinketi bi ye beba ya kwanti tembia ye ma ya so no enda ho se ye ditie nyame ne na eno betimi aboa ye day to day life okay Mr. Fori fakaka ka ho na yenko but them pesa me can say to da ya ne ba ne se ya ne ba ne se said ya ka say wo say etwase nipa wo prekope wo tina temo ho no se ba ne se ya nse e wo say wo di tum say si so edia ka no edia na wo ye so wantumi anya ne sa obo nse da bia obi wo ha ne bibia wo beten so gusu dia edia reho ene na iskasem oh yes and there is kasa we be so ko to say ewu bi wo baby na esuna no ode a Ohemaa petite million obeje ahona no afena no ototo ne no ma 2 years oda so bodu ko be nan kromi o she black sa ali after 1 year wonu do be wu ama no nyasem no do be wu ama no obu a woni wu ma fo ti do be wu ama no ti ana the big mama can me chase sabatio Yesu o she na dwuma ase no obekan ne manifesto the Ekase manifesto no Luke chapter 4 verse 18 o kan se mako bi no say
nyame homo me so wasra me say men kasa mpankyere hiafo menye se ba ko kan ye I related to the can say I've come to heal the broken hearted. Okay. Broken hearts no eto da bia eye nima bebre obi wo ha enye boyfriend girlfriend asem crowd no obi wo ha obi a repino oba ya repino ompo ni trimu say bem hu bem ma pene ne bofu yes it's an emotional pain instance edina adwemu dem nti no ade ba ko is ben say sad no ade bi there are some pains bi wo ha one ka say ntimi let go ntimi ni firu ti yesu na dwuma ba ko ba say obe pa ne say to heal the broken obi wo ha nam bibi say no na kuma pe obi wo ha wabubu ase nyame amamu a so this healing I was so tibia bia be come bia revive yourself no this how the nyame asem sentina make us say one it's with the two me say bibi say si okay ntini de be na meti me wan nya ntimi ko anim daw because da bia na sa de na asa ewe wu down ntino let's forget about it ni ntimi ko anim okay kakra me de ma watwa to me I always talk about the heart adwene no ne akoma nipa yede nante nyankopon ka asem bi kire wodifo bi efa David who 1 Samuel chapter 16 the verse number 7 or say but the Lord said to Samuel do not consider his appearance or his height for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance but the Lord looks at the heart. Yes. A critical example, a dramamophobia friend Rahab. But of one says how that one doesn't disqualify you, saying I mean no. And sana wonum ni uri na wonum no doesn't distinguish you to that position say what say wie. Nipa ka ho asem say wonye. But ampanso say wakoma mu te say. Yeah. Wasi niemu nipa mu hwe no nya no na me hwe enka badwa mamafo de akwansrafo a wono mu ko spy kura me ko say no no eye den na me gene nkwa oye prostitute a critical example ye Mary Magdalene oye badwa mamafo nso akoma ne mu do to the extent say oh how expensive a perfume we eye me bagu Yesu na say and then she kept on being with Jesus. She wasn't rejected enti wakoma no de memunya fine ma wadwini munya fine fa dwimfin anante adwini e wo tiri mu anya no erase ni nyinada na refresh wadwini say memfa bone nante memfa meni anwadwen bone medi mitiri mu fine rade hwamakoma ho na boa me na dabita bi obedu ba bi a ho kire beba no eho na abu se rade ohu mobo no hwe nipa nso akoma mu ampa makoma ne mo ntewate na diaka ewunyakopon ensem so kakra bi good Samaritan bi oba bi abomodin abaha na nasem nyina ne se wofo eye Ford eye blue and white a Ford no na eko adwoso na wono no de wosi wo eye tech police station na ofa force bill bi eye brazier ne wom brazier eye se a half bill bi sa what the abase say wuti yenka ne bia wofo car ne ko adwoso na eye Ford aye blue and white na wagya woniema ewo mu a anaso wafo car bi wagya woniema wo mu a number yi na obefre so sisi a number ne ye 0536 862657 0536 862657 me Timo for the last time 0536 862657 Obano what the Florence ofrenwa chere no sade ne ma ne site na ye wode ampa wode ebemma Ghana Baptist University College semenkan kire say wonu ma bie wonu programs na tumu aye admissions sese ya na under School of Business wonu ye theology health and allied sciences omo ye social sciences graduate studies NP ya ekeka home School of Health and Allied Sciences programs no a basic general nursing HND our medical laboratory technology emu
courses no doso shanon so ma me say ye wo day lecture time ye wo evening ye wo weekend ye baboa wo no eno na ye de ma wo campus no ye wo bi wa mekom sanso na ebua kwanso ye wo ebi wo ho ye programs ni nyina sha se free January kosi December wunyanya mfie aduonum a ye ntimi emfaw ejise wanya free mfie aduonum ede kro ye number betimi afre ye Ghana Baptist University College was so no 0549 062092 ubetimi nso a WhatsApp ye was 0202 773344 website no ye www.gbuc.edu.gh bomode na frɛ ye na eni ye ni nkomo baby a ye dri de ye pretty lady sanitary pad ena me de abadwa so ye a me beton na me de ama ema nyina se ema dwankobia eno no sei ena etie ewo motherwort herb wo mu ebo ma ho ban free infections ahodo ni nyina ho we eye pretty lady panty liner ehye mu aduasa wunyanya baako a ede wo betwa bosome no mesra wo se no so ebo no so ye very affordable wo bia ebetimi atobi sei na etie ewo dwa so what the market outdoor diaper bag gloves no ensia ene ade ahyemu ye wa kese ye won ketwa kama tofo ya wonu ma wonu hondodo won a wontimi nsori enkoja wanan no ede ebo sanso ena eye street parent obatampa market pants no so eno so enie shanon so ma me se odi wani chiem ewa amekom traffic lighter eho ena yaso ye kese no wo ho ye number obetimi afra ye sisuo sisi Befa bi ekokoton na emwa wo 0242 770304 0242 770304 bitimi so afre wo 0553 291477 0553 291477 na wabeji bi akwakoton Trisco energy food drink and a Promaxido akofadia ba energy drink vitamin B ewom C ewom D ewom na afi iron kakra enso ewom vitamins no yentimi muboni nyina so Odiane say, Ubenya 2 Ghana cities, Ubenya Trisco chocolate, papa no bi, na would the etcha wenum. Odiane say, Udin show kakra befrana for the milk account. Na would the extra wenum. Your 20 gram sachet, no 400 gram sachet, your 400 gram, no, a what mu supermarket, baby, I will be a bisa say, oh, Petrisco energy food drink. Na baby na bobo bonva stores se men kanchira wo se esane biribinti ebunu kwantu oni yetu ade ahyeda ye de akwakoshe 20th September enunti nanke ye china ena yeko yasesa no kra na afei no ye trade test ahodo enkrafo ye wonum de kumasefo ye wonum de nsano dwuma carpenterfo adrobafo muntutu mrike na fanam bei na frey yesia na ye ni woni akwantu hu komo baby opesa okrobia no ye de obekọ number no 0261 671 686 0261 671 686 obetimi so afre 0531 090068 yewo eye kumase eja ye ben Victory Baptist asori dan no ben odoto Rural Bank no bomodia na frey yesia na eni yen eni enkomo tap send semen kanchira o se papa no eno no wo UK wo EU wo Canada wo America wo UAE ananso say Australia baby a wo bia no obetimi de sika to wa bank account mu obetimi de to mobile money wallet so ananso say obetimi de amane adofo via mobile money eno an say tap app no obetwe tap send app no ato phone so very fast na afei so awobambo enso etechire o first transaction na obeye no promo code ni use Nhyira FM eba no sa ye chew $5 and also say £5 na won so wo de ahwe wo how far o se men kan chew say papa no eno no flower kit na batai no nyina agi atum ya ye so de babo fra no ne ton be ye we say kosi don hwe no dumienu na ho ama wasum ajo floral tissue eno na ye de enante se say ye ja hanki no eto Fred Delta paper mail was 0243 033 033 na won so betu bi na kokoton na nya emfa so boom na fa show how far ene
na Nana Gold filling station or Maxima will be a mu, Nana B will bo chrome be a mu, Sister Ma Beauty will Bomso Gate, na Tachiman, Sankofa Radio 98.9, Watakra Dena for Virginia, USA, Solar FM will drink on of Amazing Grace Supermarket, Ewoko Cobra, Google Market or Brescia, Italy, Nana One Enterprise will Boase, Yaz, Pizza Office or Dencha Moko Cobra, born to be a winner was a fitted next door fashion or a year top high, Master Augustine will Bomso Gate, Master Tola, Cordier Chrome, Dediacon, Cat, and Nessa for a near midwife for Musuku, Munina Damase, Sabuti, Pa, Bantama Jom, Race Course Jom, Fia Kobi Jom, Wabinchi, Aja Jom, Swami Jom, Chrono Jom, a dropper for ya and net Mutsi, yea, and ne ye charge you pin and so, ye de Biba boy, yam for saying Uncle Pono, or Besha ye ding, Yania ya catchy, and Bambo strong corn, na ye sred de ma will be our different Ufibe Musansa would do one bone shira, a bushing kunti, a radin tone shrens young so, not a brow bon, breju media tino denti, or ma adom and come home, ewo abraboy mumiti, Eddie Ohemaa Benewaa, yes, sorry, so Nanso Ansana, Akosia beton, and ye makakra, na fe way yakano Eddie free honum, na Yakupon the young quache and Yajuada. Yemu bia hu mansem ye besan ehia na obregimedie ye de abesomo sompa ya kramo akosia twanwade na yenkwe Ari Ohemaa edika emetie tie fa obia etie mesabre ene akoye arabo sempanso misrese nyina ye bechiche ye hu ewe ededie bre edru so wada amatie me na ade wo ma wako penetra kwan wato bi na wadi hu dwuma se de se na efata adanse Rob Bank PLC ena mekanfo ade ama se ene de wo pesika kra bia papa say ye be current account savings account so account and fixed deposit account and dia and your furniture adanse Rob Bank asia ye be ni na kama ade ama afen so bosiano say ye business loan adwuma ko so bosie nyina ye de ebema salary loan any microfinance loan ni nyina ye mabi ewa ya share ye eba electronic banking so domestic fund transfer and only a Ghana has say baby of person kano and fe bia ma on ye ni pepe said yes na fata afa foreign ni different Western Union MoneyGram Unity Link any ni account na ye de ato ama ne bia mobile money services e dia himpa ATM na e-switch no adanse Rob Bank ni nyina ye bi ewa ya share ye de hia and say wo wani ebefu ye kira kwan bia wonim enu ntu wokumasi ase adon cake ye ben cargo station no emrom ye wa chenfo bus terminal ho atonsu ye wa atonsu ago government hospital ka say fan milk depot ene omudi hwani mu aso say ye ben central mosque no ejusu da no ene ye ni won edi hwani mu kotinsu ye wo ye ben kotin station no me so wokumasi ase ye mo for guiding all year round adanse zone so wo adanse atokwa ye ni Brofield Junction no ene di hwani mu new edubiase ye new edubiase dwakese ni mu a obuase so GPLT building nim Kumasi station dada no eho ene wo afokare ye ni afokare Methodist church no ene di hwani mu famina de eho ene head office no ewo ene se ho me de ye de entre ha ubo ye dia ye beto ye tra kwan ewo famina Friday to Rob Bank ewo 0577 361 439 and I say 0574 438 adanse Rob Bank wo be show ama osika sem nyina akoso de ama telecel broadband no asa babiem campaign no busumi we mu de emu ayede ye wo ye obi a telecel broadband no eye internet asem na make atrom o de ba ya so mi ko yi a ho se bebre afi ko do mo sam my transaction so we reconnection ni biem 100% data bonus and ye de ema afenso na wo pesa wo de broadband ni biem so je de busumi ye mu esa se wo benya 50% data bonus ewo in your first plan no ebanisa ebema ye de edi amount ni nyina no be dial star 900 hash star 900 hash na bibia koso to the edi amount e telecel broadband reconnection any bonus campaign and make am edi amount kelta to pay e ya post papa ye di twe se e kan tete body training bidia ni di twe se no ene ye tete bu so ni mu no akeka se ni ye dia ye dia o
no kayo 1000 anu to se to se bi enka e wo wanu mu se anya wode eboa asiesie ni nyina what's on this channel okay ne mama check am sam bro but kwan ne to bi na fati wo se first sama party ja mama wi ase kan you maso ya yeshino nana se ba bia meti ye tumi ana me wo fa send me ska din kan wo de ko si wo bi ni pa credit disk yo de ba yeso mi ko yi e ho se bebre afi ko do mo busam se my transaction ho da na wo nwe wo se a wo enka chiba ka cho wo se on download papa now the so download the top send enterprise e de ba se mobile money and about the account say wo mo be wo squad wo ba mo no se nko e bo e ma pampa bi e wo no e tu ase e mo ne pa ye fita kama e mo wa mo bi ense fa ko se nyina fi wo no e de ma I can't start toilet cleaner wo no ma wo de fata bi wo ya ni ni ma e bo e pa e mo ye fita kama e siesie wo ye